Yes, Katonya tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha, akorotwe mu masaha ya nimugoroba, umugoroba mugisha, akorotwe mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mugisha, akorotwe mu masaha yo kugicamunsi, biraza guterwa nuko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki 30 z'ukwa kane 2025, birumvikana tugiye gusatira mu kwezi kwa gatano. Bwana Kalimba Aimable, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza, umugoroba umugisha bwana Moses, umugoroba umugisha kandi ku bakunzi ba Duniani Kote TV. Rwose tugarutse muri studio n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri Duniani Kote TV. Yes, njyango bwana Kalimba Aimable, nizere kuri tayari kuko tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Tugiye kuba updating abantu makuru menshi by'umwihariko akomeje kugenda turuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko ibi bintu tubanza kunyinjiramo, ariko tubanza gusuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari hano mu gihugu cy'u Burundi. Badukurikira bari muri Korine Munanira, Korine Mujejuru, Korine Kinazi, Korine Munangara, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, bari mu makorine agiye atandukanye, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV, Gitega, Bujumbura, Cibitoke, barani na za Kirundo. Mu gihugu cy'u Rwanda baradukurikira cyane 5 ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, bari Uganda, bari Malawi, Zambia, South Africa, bari Kenya, bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa United Kingdom, bari ibereyeyo mu Faransa, Ubelgiji, Amerika, Canada, bariyo hose bariyo batanu kuri kagenzi kako. Bwana Kalimba Aimable, njyango wazamukana n'ingingo z'ingenzi cyangwa se bimwe mu byo tugiye kuba tugarukaho, nanjye nkagira ibyo mbabwira tugiye kuba tugarukaho. Aya makuru tugahita tuyava imuzi n'imuzingo kuko abantu badutegereje ari benshi cyane. Mu nkuru z'ingenzi turi bugarukeho, turaza kugaruka ku cyitwa umuturage waje kwicwa n'icyitwa aba basore b'imbonerakure hariya muri Cibitoki. Rwose n'imbonerakure zigabije urugo rw'umwe mu bamama witwa Uwamariya Gorete. Rwose bagira gutya baramusahura, nyuma yo kumusahura birangira banamwatse ubuzima. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, biri kuvugwa yuko cyaba kigiye gukurwa ku butaka bwa Kongo nyuma yuko SADC ivuye ku butaka bwa Kongo. Turagaruka ku nama yabaye mu gihugu cya Qatar hariya iduha, rwose yahuje leta zunze ubumwe za Amerika, igahuza Ubufaransa, igahuza igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo ndetse n'abandi bahuza bikorwa batandukanye. Turi buze kugarukaho tumenye ese ino nama niki ihatse cyane ku bubanyi mpuzamahanga hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu bitandukanye, cyangwa na situasiyo y'umutekano mukeya uri kugaragara hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'icyitwa Red Tabara ikomeje kugenda irasa abasirikare benshi mu ishyamba ryo mu Kibira, ari nako kandi nanone uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje kohereza abasirikare mu ishyamba ryo mu Kibira umunsi ku munsi, ndetse n'isegonda ku isegonda. Ishyaka rya CNDD FDD biravugwa yuko nyuma yuko ricitsemo ibyiciro bitatu haba hagiye kuvuka irindi shyaka rishyashya. Ngiryo shyaka baryita CPP FPP. Yes, iryo shyaka waryumvise Moses? CPP FPP rigiye gushingwa n'abatumvikana na Evariste Ndayishimiye ariko bahoze mu ishyaka rya CNDD FDD. Yes, ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako tubaza kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, hari n'amakuru arimo aturuka mu bice byano rwose za Cibitoki. Ngira ngo abaturage benshi rwose bakangaranye ngo bitewe rwose n'ibimodokari bya gisirikare mu kanya gato byerekezagayo. Ubona yuko rwose igihugu cy'u Burundi ari ikintu kidasanzwe kirimo kiritegura. Turaza kugaruka ku mutekano wamaze gukazwa no za Gitega, hongerewe abasirikare kugezaho ubu tuvugana. Bamwe mu barinda perezida by'umwihariko bamaze kwazana indi batayo y'abasirikare bagizwe n'abasirikare bagera kuri 600. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'umuzingo hagati muri CNDD FDD. Ivumbi ryatumutse, ngira ngo turaza kubikomozo tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kuba twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugere updating abantu uko twaso ihagaze. Ariko Bwana Kalimba Aimable, nyemera tubanze tugaruke ku mugabo bita General Guillaume Bunyoni, n'umwe mu bagabo by'umwihariko bongeye gutitiza uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo guhatwa ibibazo ari muri gereza ndetse
akanacunaguzwa cyane ndetse bakanamukorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose byinshi ntabasha no kuvugira hano ngaha, ariko akavuga yuko agomba guhagarara uko igihugu cy'u Burundi kiri ku murongo. Ese uyu mugabo ukomeje mu gutsimbarara mu gihe ari muri gereza anafungishijwe ijisho ku kuba agomba kurwana igihugu cy'u Burundi, ibintu ntibishobora kuza kumukoraho tukabona yishwe noneho imbaraga zikagomya gucika n'ubundi za CNDD-FDD. Ku ruhande rwa Bunyoni ukomeje kugaragaza ama influence menshi yo kugaragaza yuko atishimiye cyane iby'ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi bari gukora cyane, aho abishingira ku madisikuru menshi atanga mu bice byinshi bitandukanye agerageza kwerekana yuko hari ibyagakwiye kuba bikorwa ariko ntibikorwe. Yego, ibi ndakubwiza ukuri yuko bitari buze gushimisha Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye ba hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko uyu Bunyoni ni umuntu ukomeje kugenda atekerezwaho na buri wese by'abari mu gihugu cy'u Burundi, atekerezwaho na buri wese by'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi, bavuga bati ariko byanga bikunda uno mugabo aramutse ahawe uburenganzira muri iki gihugu cy'u Burundi ashobora kuba yakora ibitangaza. Niyo mpamvu rero ubona yuko uno mugabo nakomeza kugaragaza yuko akifitemo gushishikariza abaturage b'igihugu cy'u Burundi kuba bakora bino bakareka ibi, cyane nubwo atabyerura neza 100% ngo bigaragaze yuko Evariste Ndayishimiye ari we kibazo, ariko nawe uyoboye yuko cyane Bunyoni yakomeje kugenda agaragaza cyane politiki ikoreshwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye yuko ari politiki itsikamira cyane abaturage bamwe b'igihugu cy'u Burundi hanyuma ikamotiva abandi. Ibi rero ubona yuko biza guteza ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, ariko nanone uno Bunyoni bishobora no kumushyira mu kaga kuko biri kuvuga yuko ashobora kuba yakwicwa isegonda ku isegonda cyangwa umunota ku wundi. bishobora kuza kumushyira mu kanga kuko ni bimwe nabonye mu bintu byagiye bigarukwaho ku marezo sosiyo yagiye atandukanye. Abacungagereza barimo barihisha gutya, ukabona batanze amafoto, batanze amavideo y'ukuntu uyu mugabo akomeje guhura n'akaga gakomeye cyane. Bwana Kalimba Aimable, ni ibintu ubona yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane no mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri ino ngingo dukomeze, ngira ngo makuru yose iyo aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, tugaruke kuri iyi CNDD-FDD n'ubundi urimo uravuga byinshi bigiye bitandukanye. Gusa n'ubundi amakuru turimo turagenda twakirana uko kugeza amagingo ya ibintu n'ubundi bikomeje guhindura isura indani mw'iri shyaka rwose. Navuga ko ririmo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa General Neva kandi ariryo rirongoye igihugu ndetse ririmo umurongozi mukuru w'igihugu Bwana Kalimba Aimable. Ese kuba kutumvikana kwa hato na hato gukomeje kugenda kugaragara muri iri shyaka, ibintu duhera tubivuga inshuro nyinshi, ariko mujye mwemera tubigarukeho kuko biba birimo biragenda noneho bifata indi ntera, byo biraza kuberoka igihugu ku rwego rungana rute. Ese ibintu biratanga amahirwe y'uko iri shyaka rishobora kongera gutsinda amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 y'umukuru w'igihugu? Kuba iri shyaka rya CNDD-FDD ryabona amahirwe yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ni ibintu bishobora kuba byashoboka cyane. Ni ibintu byashoboka gute? Dukurikije politike igihugu cy'u Burundi kiri gukoresha, ni politike navuga yuko iri analog. Ndongera mbisubiramo kuko cyane Evariste Ndayishimiye ni wa muntu wita kuyobora igihugu cy'u Burundi yitaye ku gice kimwe ariko akareka ikindi. Ibi nayo mpamvu ubona yuko abanyepolitike hano mu gihugu cy'u Burundi bamwe bakomeje kugenda bamwiyomoraho, abandi bagafata imyanzuro yo gutoroka igihugu cyabo bari bafite n'inshingano zikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu nzego za gisirikare, za gipolisi ndetse n'iz'abanyepolitike. Ukabona yuko ari ikibazo gikomeye kuko nk'ubu byamaze kwemezwa yuko ishyaka ryitwa CPP-FPP ryaba rigiye gushingwa mu gihugu cy'u Burundi. Iri ni ishyaka kandi ngo rizava hagati mu banyepolitike bari bayoboye n'ubundi ishyaka rya CNDD-FDD. Ibi ngibi binavugwa yuko ngo byateye impaka zikomeye cyane muri ino shyaka rya CNDD-FDD, bavuga yuko ngo aba bagabo bagiye aregani nacyo kintu kirimo kiragaragaza neza yuko bashobora no kuza kwicana ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu bikomeye cyane kuko biravuga yuko uwihisha inyuma yo gushinga iryo shyaka rya CPP-FPP ashobora kuba yakwicwa umunsi ku munsi. Bikanavugwa yuko hari na bamwe mu banyepolitike babarizwaga mu ishyaka rya CNDD-FDD cyane bafite inshingano zikomeye bamaze gutoroka bakimara kumenya yuko hari icyo gitekerezo cyo gukinga iryo shyaka rya CPP-FPP, bakamenya yuko bari bwicwe cyangwa se bashobora gukurikiranwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Yes, ngira ngo birumvikana yuko rwose situation ari hatari ndetse ibintu bikomeje kugenda
biba ibindi bindi hano mu gihugu rwose cy'u Burundi. Ngira ngo tugaruke gato ku kijyanye n'ibimodokari byamaze kuba bikangaranya abaturage hano muri ibi bice bya za Cibitoki. Ni ibimodoka ngira ngo amakuru nakire bigera ku 8 byari bifite intwaro nyinshi ziremereye. Benshi banatangira kuvuga yuko hano ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo zaba ari ingabo zarwaniraga mu mujyi wa Uvira zatangiye gukuramo akabo karenge nyuma y'uko M23 yatangiye kubacanaho umwoto. Ese Bwana Kalimba Aimable, kuba izi kamyo zimo zagenda zigaragara zinjira mu bigo bya gisirikare ari nyinshi, tuze kubisanisha n'amakuru dufite yuko hari abarundi barimo barahunganuza Uvira, cyangwa n'ubundi ahubwo hari bagiye kwitegura noneho kujya kurinda umupaka cyangwa se kwinjira muri uno mujyi wa Uvira kugira ngo baze guhagarika M23 yigize akarakajya. Ku ruhande rwa M23 kuba wavuga yuko imbaraga z'abarundi ari imbaraga zishobora kuba zayihagarika, ibyo byo waba ubeshye. Kuko wabibaza umutanzania, wabibaza Malawi, wabibaza Afurika y'Epfo, wabibaza umucancuro w'umuromaniya, wabibaza uno mucancuro w'umubirigi ukuntu yakubitewe wari karakamburwa drone za kamikaze ejo bundi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Rero kumbwira ngo umurundi aragira gutya akora akazi kananiye abo bantu bose aze kugakora ari umwe, cyo kora wenda amahirwe Uburundi bufite kuba bwacungira hafi y'umupaka uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi hari mu bice byegereye Uvira. Ariko ibyo byonyine nibyo bishoboka kuko M23 nayo nkeka yuko itakora ikosa ryo kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi, kandi mu ntego za M23 hatarimo kujya kurwanira mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo Evariste Ndayishimiye yakomeje gusa naho yatura yuko M23 iri guca amarenga yuko ishobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko ibi nanone byashingira ku kuntu M23 yatangaga gasopo kwa Evariste Ndayishimiye imubwira iti nyamara ushatse wahagarara n'abo basirikare bawe uri kuzana, kuko nubikomeza tuzihorera mu buryo bwa kinyamwuga. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma n'ubundi Evariste Ndayishimiye yegeranya ibikoresho abasirikare pressure ikomeye cyane, avuga ati nanjye M23 igihe yampagurukiye, dore n'amahanga yamaze guhumukira yuko M23 ari icyama giharanira uburenganzira n'ubuzima bw'abaturage, wasanga M23 wenda iramutse igize gutya igafasha Red Tabara. Nibwo bwo ubona yuko Evariste Ndayishimiye afite kandi akanategura abasirikare n'ibikoresho byo kurwana. Ariko ibi byose by'ubusa kuko aha za Uvira, Sanje, Remera, mu Masho, imisozi nka za Kamanyola aha yarwaniye yarabizi ibyo M23 yamukoreye, nta gitangaza tubyitezemo. Yego. Yes, birumvikana Bwana Kalimba Aimable ati nta gitangaza tubyitezemo bigendanye n'uburyo we abibona ndetse n'uburyo ku mirongo y'imbere ku rugamba situation ibihagaze. Bwana Kalimba, ngira ngo we wahise ubona yuko rwose nta gitangaza na kimwe ibi bintu tubyitezemo. Bwana Kalimba Aimable, reka tugaruke gatoya hano za Bujumbura, haza Gitega, ni ibice birimo birongerwamo umutekano. Ngira ngo tumaze iminsi turebera hamwe byinshi by'abasirikare ngo bamaze iminsi bafatirwa ku kibuga cy'indege, ndetse bakanafatirwa ku kibuga cy'indege rimwe na rimwe igihugu cy'u Burundi ibintu kitabizi. Ese Bwana Kalimba Aimable, ibi by'abasirikare barimo baragenda bafatirwa ku kibuga cy'indege byaba ari abasirikare bashaka kwigarura ubutegetsi bw'u Burundi, byaba ari abashe kuneka? Ngira ngo kare ni weho nabonye urimo kurikirana amakuru y'ibi bintu. Ese kugeza amadinga ya mwebwe amakuru arimo arabageraho kugira ngo tuyasangize n'abadukurikiye nayahe bimeze biti? Situasiyo ihari ku ruhande rw'abasirikare bari kugaragara Bujumbura, bamwe baremeza bati ni Red Tabara, abandi bakavuga bati ni abasirikare bamwe na bamwe basa naho bigumuye cyane ku gisirikare cy'u Burundi ariko badashaka kuva ku izima. Yego, ubona yuko n'ubundi igihugu cy'u Burundi kigikomeza kugaragaramo akavuyo. Ariko ngewe nakwatura mvuga yuko byanga bikunda ari Red Tabara cyane. N'ubundi Red Tabara bano basirikare baba baratorokeye mu gihugu cya Kongo muri iriya misozi ya za Sudi, Kivu y'amajyaruguru, nibo n'ubundi bagenda bakisuganya na Red Tabara n'ubundi hari mu gihugu cya Kongo bagasuganya imbaraga. N'ubundi niba usanga bambaye n'izo mpuzankano za FDN igisirikare cy'u Burundi bakagaragara mu mujyi wa Bujumbura. N'ubundi nicyo nakubwira Moses. Yes, ngira ngo birumvikana yuko ibintu bitoroshye, ngira ngo ariko koko ibintu byo niko nako biri, kuko ibi bintu byo bimaze kuba bifata indi ntera, kuko
mu bice bigiye bitandukanye ni ukuvuga ngo bigenda Red Tabara ifite kujijisha bikomeye cyane, Mm, uburyo ifite kujijisha bikomeye cyane, Yego. ifite uburyo iza yiyambariye impuzankano za FDNB. igisirikare Noneho cy'u Burundi. umuturage iyo abonye nk'uwo musirikare wambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, dore yuko n'ibice bimwe na bimwe nubwo tuvuga ngo ni umujyi wa Bujumbura biba bitarimo n'abasirikare, Yego, biba bitarimo umutekano. ukabona yuko n'ubundi Red Tabara ibona aho icengerere. Niyo tumva ngo abasirikare basubiranyemo b'igisirikare cy'u Burundi, usanga ari abasirikare ba FDNB bisubiranyemo na Red Tabara n'ubundi baturutse muri biriya bice bya za Uvira. Yes, ngira ngo birumvikana, ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose bitangazwa. Ngira ngo mu kanya gato nibwo nari ndimo rwose nanariza inkuru narebaga kuri social media Burundi, igihugu cy'u Burundi n'abanyamakuru b'iwabo bamaze kubona yuko kiri mu kaga gakomeye cyane. Bwana Kalimba Aimable, hari ibintu utangira wakomojeho by'amanama ngo hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDC ngo arimo arabera nimba ari Doha ntabwo Katari. Ngira ngo yenda iyo nkuru uyinjiremo neza, uyituhire imuzi n'imuzingo. Ese izi nama zigamije iki, bimeze bite? Kuko ni ikintu tuba tugomba kurebera hamwe, kuko mu gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda biraba byumvikanye, ni ibintu biraba bisa nkaho bishize icyasha kinini cyangwa se igisebo kinini ku gihugu cy'u Burundi n'ubundi cyatanga umusada muri kiriya gihugu n'ubundi cya Kongo. Ese kugeza amagingo y'ibiganiro byabo byo bimeze bite, bihagaze bite? Amakuru murimo murabigenda mubifataho ni ayahe? Mu nkuru yimbitse, icyo ino nama yabereye i Katari igamije ni ukurebera hamwe buryo ki ibibazo biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo byahagarara, cyane ku ntandaro ikomeye y'intambara ikomeje kubera mu gihugu cya Kongo, yakomeje kugenda yegekwa ku gihugu cy'u Rwanda, birengagiza ibibazo abaturage ba Kongo bagiye bagira. Ariko uko umunsi ugenda uza haza undi, buriya ukuri aho kuri hose kurivugira. Abanyepolitike b'igihugu cya Kongo by'umwihariko Tshisekedi Tshilombo yarageze asa naho ava ku izima. Ngira ngo ajye wumva amadisikuru witwa Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cya Kongo, yagiye atangaza, ndetse akaba n'umuyobozi w'ikoranabuhanga mu gihugu cya Kongo. Wumvishe ibintu yagiye avuga, cyane avuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda, akanagaruka kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame yuko yari ufite uruhare mu gushyigikira M23. Ibi rero byakomeje kugenda biteza umwuka mubi, bikarenga mu gihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo bigafata amakimbirane hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni ukuvuga ngo Katari buriya mu bihugu navuga yuko ari ibihugu bifite umuco wa gipfura cyangwa se umuco mwiza, Katari ni iya mbere. Katari buriya ni igihugu gishobora kuza kikakubwira ati twebwe turasinyana nawe amasezerano aduhereza ubutaka runaka, tuzabuhinge mu myaka 30-40 n'ubundi dukuremo ibyacu, ariko nabo bakagira igikorwa runaka bagukorera cyangwa se bakagira uburyo baguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wagiye ubona ukuntu badukuriyeho amaviza muri Katari, uyavuyeho kujya muri Katari rwose birasa naho ari for free. Urabona yuko ari ibintu byiza cyane. Ibi rero byose igihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabirebye baravuga bati, mu gihe Katari ari igihugu cyateye imbere mu gukora izi modoka aba banyafurika batugurira, mu gukora izi mbunda batugurira, mu gukora ibikorwa byose kubaka izi nzu nabo babishoboye, ubu ngubu Katari ntishobora kuzaprofita muri ibibazo biri kugaragara muri kano karere, igahita yatwambura izina. Niyo mpamvu rero Amerika buriya, dore yuko inayobowe n'umucuruzi uyu Donald Trump, yarabirebye iravuga iti nta mpamvu yuko Katari yagaragaza yuko ari ishyigikiye cyane Kongo cyangwa ishyigikiye u Rwanda cyane na M23 mu kubahuza. Reka natwe tugiye gutya tubyivangemo, n'Ubufaransa babonye ko bubirimo, turebe yuko hari icyo twakora. Niyo mpamvu Ababiligi nabo bavuze bati Katari irakomeye, kandi ukivuga Katari uhita wumva izo za Oman, uhita wumva ibyo bihugu bindi by'Abarabu, ugahita wumva Aziya yose buriya muri rusange. Ni ukuvuga ngo nubwo mu Rwanda aka kanya tutari kumvikana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Ababongereza, Abafaransa, Ababiligi n'ibindi bitandukanye n'abo Banyamerika, aka kanya ntabwo twatinya kuvuga yuko ubu Aziya ariyo duhanze amaso. Imodoka nyinshi zavaga muri ibyo bihugu twaguragayo, twaranguragayo, turi kuzirangura muri Aziya. Ibikoresho byinshi turi kubikura muri Aziya. Ubufatanye bwiza binaruta cyane ibyo twaprofitaga kuri ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Birazwi inshinga no kuturyarya, birazwi inshinga no kutubeshya twebwe nk'Abanyafurika cyangwa Abanyarwanda. Niyo mpamvu rero Abanyamerika, Abafaransa, Abongereza babibonye baravuga bati reka Katari duse n'abayitambikamo, tugaragaza yuko natwe dushyigikiye umutekano cyangwa dushyigikiye ibikorwa biganisha ku iterambere. Ariko nta kindi cyabiteye, nuko Amerika
abagabo bo mu burengerazuba bw'isi babirebye baravuga bati n'ubundi byanga bikunda u Rwanda twayifatira ibihano, Kongo twayifatira imyanzuro iyi n'iyi n'iyi kugira ngo twibonere inyungu, byanga bikunda Qatar n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Aziya bifite uburyo ki byinjira muri bino bintu kandi bakabyinjiramo mu buryo bwa politike. Reka natwe rero tugire buryo ki dukora ibintu byacu. Yes, ngira ngo birumvikana tugiye kuvuga bwa kwira bugatsa ndakeka twanasuriza ahangaha tukajya gukurikirana ibindi. Bwana Kalimba Aimable reka mushimire dusoreze ahangaha. Yego urakoze cyane.